Svakoga dana napraviš nekoliko hiljada koraka. Ustaneš iz kreveta, odeš do kupatila, prošetaš do prodavnice i nijednog trenutka ne pomisliš da radiš nešto gotovo jedinstveno u životinjskom svetu. Ptice hodaju na dve noge, kenguri skaču na dve, čak i šimpanze ponekad mogu da ustanu. Ali među primatima samo ljudi čitav život redovno hodaju uspravno. I to je prilično čudno. Na 4 noge bili bismo stabilniji, verovatno i brži, ređe bismo padali, manje bismo opterećivali kičmu, a obuvanje 4 patike sigurno bi bilo dobro za ekonomiju. Pa zašto je evolucija izabrala ovako komplikovano rješenje? Zašto smo ustali? I kako je taj jedan korak promenio gotovo sve što je kasnije postalo ljudsko? Da bismo pronašli odgovor, moramo da se vratimo između 6 i 7 miliona godina u prošlost. Ali nemoj zamišljati jednog majmuna koji je jednog jutra sišao sa drveta, ispravio leđa i rekao: ljudi, od danas hodamo ovako. Evolucija ne funkcioniše tako. Naši preci nisu odjednom počeli da hodaju kao mi. Promjena se odvijala veoma sporo, kroz ogroman broj generacija. Najraniji pripadnici naše evolucione grane verovatno su kombinovali 2 različita sveta. Još su se penjali po drveću gde su pronalazili hranu i sklanjali se od grabljivica, ali su se istovremeno sve češće kretali po zemlji, ponekad i na 2 noge. Njihov hod verovatno nije izgledao naročito elegantno. Zamisli majmuna koji pokušava da glumi čoveka dok se nada da ga ostali majmuni ne snimaju. Ipak, nešto u tom nespretnom hodanju predstavljalo je prednost. Problem je što ni danas ne znamo tačno koja je to prednost bila. Postoji mnogo mogućih objašnjenja, ali nijedno samo za sebe ne rešava čitavu misteriju. Jedna od najpoznatijih ideja kaže da smo ustali kada su se afričke šume proredile. Prema staroj verziji priče, naši preci izašli su iz drveća na otvorenu savanu. Uspravan položaj omogućio im je da vide preko visoke trave i ranije primete lava koji upravo bira najsporijeg člana grupe. Zvuči logično. Postoji samo jedan problem. Fosili ukazuju na to da se uspravno hodanje pojavilo dok su rani hominini još živeli u sredinama sa dosta drveća, a ne tek kada su se preselili na otvorenu savanu. Dakle, nismo jednostavno izašli iz šume, pogledali preko trave i postali ljudi. Moguće je da je uspravno držanje počelo još među granama. Današnji orangutani mogu da se usprave na 2 noge dok se rukama pridržavaju za grane. Tako dolaze do hrane na tankim granama koje ne bi izdržale težinu njihovog celog tela. Možda su i naši daleki preci najpre koristili uspravan položaj na drveću, a tek kasnije ga sve češće primjenjivali na zemlji. Drugim rečima, sve je možda počelo zato što je najbolje voće uvek bilo na najnezgodnijem mestu. Druga mogućnost bila je štednja energije. Hodanje na 2 noge ne čini nas posebno brzim. Gepard nema razloga da vidi čoveka kako trči i pomisli: ovaj mi ugrožava karijeru. Ali ljudski hod je veoma ekonomičan. Naše telo funkcioniše pomalo kao klatno. Dok pravimo korak, energija se prenosi iz jednog dela pokreta u drugi. Duže noge dodatno nam omogućavaju da prelazimo velike udaljenosti uz relativno malu potrošnju energije. U svetu u kojem hrana nije čekala na polici supermarketa, sposobnost da odeš dalje trošeći manje kalorija mogla je da predstavlja ogromnu prednost. Ali tela najranijih dvonožnih hominina još nisu bila građena poput naših. Imali su kraće noge, duže ruke i još su bili dobri penjači. Efikasan hod savremenog čoveka nastajao je postepeno. Pre otprilike 3,6 miliona godina, nekoliko naših dalekih rođaka prošlo je preko vlažnog vulkanskog pepela u današnjoj Tanzaniji. Njihovi tragovi ostali su sačuvani u mestu koje zovemo Letoli. Nisu znali da upravo ostavljaju jedan od najvažnijih dokaza ljudske evolucije. Verovatno su samo pokušavali da ne ugaze u nešto još gore. U tim otiscima možemo vidjeti nešto neverovatno. Peta je prva dodirivala zemlju, a prsti su na kraju odgurivali telo napred, slično načinu na koji mi hodamo danas. To znači da je hodanje na 2 noge već tada bilo uobičajeno. A mozak tih bića još je bio mnogo bliži veličini mozga drugih čovekolikih majmuna nego našem. Drugim rečima, prvo smo ustali, a tek mnogo kasnije dobili veliki mozak. Dakle, nismo ustali zato što smo bili genijalci. Najpre smo ustali, a onda smo imali nekoliko miliona godina da smislimo šta ćemo sa sobom. To ruši popularnu predstavu prema kojoj smo prvo postali pametni, napravili alat, a zatim se uspravili kako bismo ga nosili. Redosled je bio gotovo obrnut.
Ruke su bile oslobođene pre nego što su postojali složeni kameni alati, a slobodne ruke otvorile su potpuno nove mogućnosti. Njima je mogla da se nosi hrana, mladunci, grane, kamenje, a kasnije i oružje i alat. Zamisli dva pretka koja pronađu gomilu voća. Jedan se spusti na 4 uda i može da ponese možda 1 ili 2 komada. Drugi ustane, napuni obe ruke i odnese čitav ručak. Pronalazak hodanja na 2 noge bio je, između ostalog, i pronalazak kese za kupovinu. Nošenje hrane možda je postalo važno i za deljenje unutar grupe. Jedinka koja je mogla da donese više hrane mladuncima ili partneru možda je povećavala šanse svoje porodice da preživi. Uspravan položaj imao je još jednu moguću prednost – rashlađivanje. Kada sunce stoji visoko iznad otvorenog prostora, četvoronožna životinja izlaže veliki deo leđa direktnim zracima. Uspravno telo izlaže manju površinu, a glava se nalazi dalje od vrelog tla. Praktično smo postali sopstveni suncobrani. Veoma uski i ne naročito korisni suncobrani, ali ipak. Ipak, ni ovo verovatno nije bio početni razlog našeg uspravljanja. Pre će biti da je kasnije pomoglo već dvonožnim precima da se uspešnije kreću kroz otvorenija i toplija područja. I tu se krije najpošteniji odgovor na pitanje zašto hodamo uspravno. Verovatno ne postoji jedan razlog. Malo lakše dolaženje do hrane, malo efikasnije kretanje, slobodne ruke, bolji pregled okoline, lakše nošenje, Možda i bolje rashlađivanje. Svaka prednost pojedinačno deluje sitno, ali evoluciji ne treba savršeno rešenje. Dovoljno je da neka osobina tokom veoma dugog vremena donosi makar malu prednost. A onda je naše telo počelo da se menja. Otvor kroz koji kičma ulazi u lobanju pomerio se više ispod glave, pa glavu više ne moramo da držimo ispred tela. Kičma je dobila krivine koje nam pomažu da održavamo ravnotežu i ublažavamo udarce. Karlica je postala kraća i šira. Mišići oko nje stabilizuju telo svaki put kada težinu prebacimo na samo jednu nogu. Butne kosti usmerene su blago prema unutra, približavajući kolena sredini tela. Stopalo je dobilo svod koji funkcioniše kao opruga, dok se palac poravnao sa ostalim prstima. Više nije odličan za hvatanje grana, ali je veoma dobar za odgurivanje od zemlje. Pokušaj sada da napraviš jedan korak. U tom običnom pokretu učestvuje čitav niz promjena koje su nastajale milionima godina. Ako si upravo ustao samo da bi proverio, čestitam. Evolucija ponovo radi. Ali ništa od ovoga nismo dobili besplatno. Kada smo preneli težinu čitavog tela na samo 2 noge, dobili smo probleme koje druge životinje uglavnom nemaju u istoj meri. Bol u donjem delu leđa, oštećenja diskova, problemi sa kukovima i kolenima, spuštena stopala. Naša kičma predstavlja prerađenu konstrukciju drevnog četvoronožnog pretka, ne nešto što je od početka projektovano za čoveka koji 8 sati sedi za računarom, a zatim se iznenadi što ga bole leđa. Promjena karlice povezana je i sa složenim ljudskim porođajem. Beba tokom prolaska kroz porođajni kanal mora da se okreće, a njena glava i ramena prolaze kroz veoma tesan prostor. Naučnici i dalje raspravljaju koliko su za težak porođaj odgovorni uspravno hodanje, veličina bebinog mozga, građa tela i drugi faktori. Dakle, nije sasvim tačno reći da je hodanje na 2 noge skoro uništilo ljudsku vrstu, ali jeste tačno da smo za njegove prednosti platili visoku anatomsku cenu. Evolucija nam je dala slobodne ruke, a uz njih gratis bol u leđima posle 30. Uprkos tome, uspravno hodanje otvorilo je vrata svemu što je došlo kasnije. Slobodne ruke mogle su sve preciznije da manipulišu predmetima. Efikasno kretanje omogućilo je precima roda Homo da prelaze velike udaljenosti. Ruke su pravile alat, nosile hranu, palile vatru i mnogo kasnije gradile naselja. A zatim smo tim istim slobodnim rukama napravili mobilni telefon u koji gledamo dok hodamo i udaramo u banderu. Evolucija nije mogla baš sve da predvidi. Naravno, hodanje samo po sebi nije stvorilo veliki mozak, jezik ili civilizaciju, ali bez njega bi naša evoluciona priča verovatno izgledala potpuno drugačije. Zato sljedeći put kada ustaneš iz kreveta i napraviš prvi pospani korak, seti se. Ne radiš samo nešto potpuno obično. Koristiš telo koje nosi tragove miliona godina pokušaja, promjena i kompromisa. Nismo ustali zbog jedne velike evolucione odluke. Ustali smo postepeno, verovatno zbog mnogo malih prednosti koje su se vremenom sabrale.
A kada su naše ruke konačno postale slobodne, počeli smo da menjamo svet oko sebe. Sve je na neki način počelo jednim korakom. Jednim veoma nespretnim korakom.